problem thoi ado masigi posida sumoy family ga dum paw phonglo jaraga khoi dum sumbai thabak thorom sing se dum mana pamamba sing do khoi dum kan honna minari ana paung biharina leigi dawse tasena har kan de aingon da yamna chauba mangjaba khoi kendra ge chauba mangjaba ni maram di kai gino haiba tamda aina chatpa ngamjadasu ma di magi leijriba mamanaba sing haiga da magi follower khara du ga dum koi cha chalaga kendra si manung da si tawgadam ni si tawsi ana dum phone da dum ba khona ba ana ye election da su tam hande ki tam da su mana full support to bidna ai si mai pahan birak pa dum ba pabung amani nai haijani na pabung behind the legi da stage da ai ki thamoi nung da yamna nungai ta ba phongtok chari aduga hai riba pabung behind na pamjaram ba thawak thorom kya sing si su amuk han na mai pak na kendra sigi mihut amoy nai pangthok sage nai smai sum haijaraga ai mahaki awabas da ai saruk ya jari thank you. Honorable members na laikhidraba singi maram da marik chumba wafam kayamung thambikre o yani ane tawbiro Honorable Speaker sir, nasi August House sida hana Oibiramba laikhidraba MLA sing duga August House sigi hana Secretary Oibiramba Sri Hera Singh amasung Manipur gi Governor Oibiramba Sri PB Acharya gi Obituary reference daibo saru gi han bibagi demakta Honorable Speaker bu thagatsari hairiba leaders myam sigi imung manung gi awabda saru gyazari I have to see this is specifically in a point Tamjaning Badi Ayaki Kendra 18 Konthozam Assembly Constituency gi Hana Representative Obiramba Sri Konthozam Sarat Singh Mahagna Kanghaudan Haibatare Sahi Humpumuk Masagi Sahi Humpumuk Subakanda Yamna Kanghaudana Laikide Aiga Magadi Mingaudadi Ayakidi Mamatoi political differences like political rivals, electoral politics, political rivals sodum oigi akoi mahak leihidaba numit thamuki mamang lai thengnagi adum phasana kaunaraga adum mahak asang du kisu tawba kisu ude adu yam khangudon leihidaba du yamna nungaiteba phaugi akoi lekai so amaramda thangnari bani lekai so lekai jam thamna bazunate approximately 400 meters muktani akoi gi yum tori base mag yam yetna oina politics ta khungdaraki political parties kayagi member ama oiduna political parties kayada mag election adum thengnaki ba mioi amani in fact akoi polling station boibani sab manaba polling station akoi thadaminare boche thadaminare bani ana mahak na legi da bazida mahaki imung manung gi awabda so saruk yazari loina na mahaki thawai ingna sikna leina na bida mukta ishoda khairam jabaga loina na Honorable Speaker bo tagatsari thank you. Mathanda Honorable Member Shri K. Govindasna Haibigani. Thank you, Mr. Speaker, sir. Ngasigi agenda da Honorable Mr. Speaker, sir na announced to be obituary reference. Asita haksu haki yam sang laba rantigi khongset asida hang hek thengna jarakpa makhoi
House August House asigi member mapan amada hak thengnajarai aduga Honorable Governor masamak sai thengnajarai makhoi sing sigi laikhidabagi awaba phongdokpasida hak wafam amani khatanga hak thamjagi Mr. Speaker sir ahanbada Padmanabha Balakrishna Acharya khoigi former Governor of Manipur mahaksi ngasai leader of house na takpi khiba Karnataka gi UDP kauba khungang da pokpa adugi matung da higher education si Maharashtra Mumbai dagi phangba adugi mahaki satroringai punsi dagi Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ki leader ma oira haraga mahaki awang bathaki mahi masing tamba loira matung na mahaksi social worker amoina hawrakpa adugumba miyoy amani mahak Manipur gi governor Nagaland gi governor Arunachal Pradesh ki amasung Tripura ki governor oina pubirami mahagasi Mr. Speaker sir mahaksi top pa ekhoi North Eastern region sida mahakna yamna hena mahaki duty yamna tawgiba haijabatai Manipur da yamna kuina leiramba adugumba Bharatiya Janata Party ki adugumba leader amani mahakasi North Eastern region da leiriba khoigi praja sing asi khara hena sothabagumna mahaki wakhan da phaujaba aduna makhoi sibu uplift tawnana ba honaba matamda mahakna chauba daita kaya ama lauki maruoina mahaksi national Bharatiya Janata Party da Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad kek matungna mahak Bharatiya Janata Party da 1980 da yawra matungda mahaksi national in charge scheduled caste scheduled tribe morcha gi oina leibirami amasung co convener ekoi overseas friends of Bharatiya Janata Party gi co convener oina sulaibirami aduda natana North Eastern region asigi national prabhari in charge of cooperation coordination committee gi adugi so mahaksi akhoi in charge oina akhoi sidal laibirami adugi matungna mahaksi yamna North Eastern gi leiriba language buna maksingsi masi promote tawnaba honabada more than 10 publications mana different dialects sing sida mahana akhoi gi North East ki leiriba tongan ba tribal gi dialects sing sigi folk tales kumba adagi proverbs kumba adugumba mahana phonghiba adugumba akhoi gi leader amane mahaksi mahangna akhoi North East ki nationalist oiba leader tribal leader singi larik kaya amasu mahangna phonghi makhoi singju gi manungda makhoi singdu gi manungda akhoi Rani Ima Gaidilu gi larik phonghi Manipur gi oina U Tirol amasung Javan Bai Meghalaya gi national tribal leaders gi manamda mahangna larik phonghi aduga Dr. Dying Iring amasung Narotam asina Andhra Pradesh ki akhoi national leader ni moise freedom fight tang sida so mahangna lairi phongki asigumba mioi asi North Eastern region da mahaki ayamba punsi sing si North Eastern region da laigi mahaki aroiba yamna sahi 80 ga 9 sorokpagi adai da ayangna Calcutta gi airport ta wheelchair amaga loina mahak Guwahati chana na bai lak dai thengna je aina Acharya ji hojik phawada karigino hojik amuk yam solaga wheelchair da Guwahati chatpi ga doi se hangkana mana ai North Eastern region si kawba ngamde haiba aduguma mioi amani adugi mathakta mahak china North Eastern leijaba satra sing sida program ama leirami ABVP gi makada My Home is India ana under My Home is India ba ABVP gi aduguma program sigi makada mahangna North Eastern region dagi satra sing si puraga free da mahaki leijaba Maharashtra gi mayum sida leihallag laik tamhalakpa aduguma mioi amani mahakasi aduna mahaksi November ki tang 10 sok lisingani ga kulhumdoi da mahaki pokna pham mahaki lamdam moireba mahaki mayum moireba Mumbai mahaki yumda
लेखिदे महक लेखिदबसिदा अखोई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सिबु मेनलैंड इंडिया दा सक्तांगनब होनबदा अचौबा दायित्व लौरमलबा अदुगुंबा अखोई लीडर मन लेखिदबसे अखोई पुनमकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज ए होल एंड मणिपुर इन पार्टिकुलर की अचौबा मांगजबा अमनी हैदना अहाक हाउस सिदा अहाक थमजगे लोन लोन महाकना लेखिदबदा अहाक महाक इमुंग ले महौरिबा इमुंग मनुंगी अवाबदु सरु याजरी मिस्टर स्पीकर सर मथंग दस मिस्टर स्पीकर सर अखोई सी दोंगेल ऑनरेबल मेंबर ओइना लाइबिरंबा 1990 95 2000 2002 दा भोट काबिरमदुना अखोई तोंगान तोंगानबा फाइनेंस की अमसुंग फॉरेस्ट की मिनिस्टर सु अखोई ओइबिरममी सोकलिसिंग अमगा समापन मरबुद्रागा मंगा सिदा महांगना अखोई भोट कारक मतम अहाक सु लिसिंग अमगा समापन गमर बुद्रा मंगादा अखोई काजरकपनी अखोइदा महांगना तंबीबा ताकबीबा याबा खरा हेना ताकबीरमी अदुगी मथक्ता महाक्सि मपानदा अखोई कुइना सर्विस तरुबकी महाकी लैरकपा एक्सपीरियंसिंग अदु अखोई नहा ओइरिबा मेंबरसिंगदा शेयर तौबिरंबा अदुगुंबा लीडर अमनी अदुना महाक लेखिदबसिसु ऑगस्ट हाउस असिगी अचौबा मांगजबा अमा अदुगी मथक्ता महाक बिलोंग तौजरिबा महाकना महाकी कम्युनिटी अदुगिसु अचौबा मांगजबा अमनी हाइदुना हा थमजनिंगी अदुगा महाक लेखिदबसि दा अहाकसु अवाबा सरुक याजरी हाइबा वाफम असिमसो अहांगना थमजनी मिस्टर स्पीकर सर मथंगदा मिस्टर स्पीकर सर मया इम्फाल केंद्रदगी भोट काबिरंबा भोट अहुमला काबिरंबा 1984 95 2002 सिदा भोट काबिरंबा श्री एम नीलचंद्र सिंह जी अखोइना महाकसि काका काका हाइदना आइगी लेखिदबा इपागसु खरा तिनरंबा अदुना अखोइना काका काका कौजे यामना जोली ओइबा अदुगुंबा अखोइ लीडर अमनी महाकना तोंगान तोंगानबा अखोइगी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अहांग हे खंगजा होबदा 1995 ता अदुगा 1998 ता इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट होजिना वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हाइना खंगिबा असि पाइरगा महाकना चौबा प्रोग्राम कया लौखटपदा दायित्व लौबिरंबा अदुगुंबा लीडर अमनी महाकना लेखिदबदा ऑगस्ट हाउस असिगी मांगजबा तनतना अखोइगी मया इम्फाल केंद्रगिसु अचौबा अदुगुंबा अखोइ लीडर अमा मांगजबा हाइबदु अखोइदा फाउजै अदुगि मथक्ता महाकना लेखिदबदा महाकी आत्मा ना शांति ओइनना बाहांगना ईश्वरदा खोरमजरी अदुगि मथंगदा श्री आर के थेको सी अखोइ भोट अनिरा काबिरमी 74 अमसुंग 2002 दा महाकना भोट अनिरा काबिरमी यामना अहल लोइना महाक 2002 दा अहाक थेंगनाजा होबनी मासे वा ngangbada यामना तपना तपना ngangbा यामना मगुल लैबा अदुगुंबा लीडर अमनी अदुगा यामना मिचंग मिखाई नाइदबा कम्युनल ओइदबा अदुगुंबा लीडर अमनी महाकना लेखिदबदा अहाकसु सरुक याजरे मसु महाकी इमुंग मनुंग गी अवाबदा सोयहांगना सरुक याजरी हाइबा वाफमसिमसु अहाक थमजनी मथंगदा मिस्टर स्पीकर सर अखोइ मरुओइना अखोइ श्री आरवी मिंथिंग महाक्सी 1984 दा जनरल इलेक्शन दा चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी भोट काबिरमनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकेट ता सेंगना हाइरगदी महाक्सी अखोइगी थोंग अमनी when community ani si yamna muknarakpa matam community ani si yanaraktaba matam sida mahak openly thoro eba ma kanam ki hideba kanam ki hide openly thoro kanda wa sengna ngangba adugumba nagagi yam top leader amane na idi logje when any crisis samalak matam na ma si mangjin thana thorokpa nupa man any community amaga hek yanarakta matam da openly hek haidok ngamba अदुगुंबा ngasi de khoi openly ha haidok pasi khara wana satnari adubu mahakte adugumba openly ngangboda mangonda break kaudaba adugumba yam phaba yamna maru oiba khoi gi community sing si amaga nungsinana harmoniously lainana bhonabada soba daita loramba adugumba leader mani the mahanga lekhidaba se august house sigi mangjaba da natana manipur praja khoi punamak different community punamaki soba mangjaba ni haidana ayak thamjaba loina mahakna लेखिदबदा महाकी इमुंग मनुंग अहाक लेखिदबदसु ससे
imung manung da su ai share tawjai awaba ngasi su August House gi through da imung manung gi koi laiki da bagi awaba punung sing ado ai hak ai saruk ya jari haiba wafam simdang ai hak na thamjani Mr. Speaker sir mathang da koi gi konsam to masing hana koi August House se gi member oi biram bani ai hak thengna ja howi koi IFCD gi Minister of State se oi birami mahak si koi lamlai dagi vote ka biramba koi August House se gi member di oi draba sri KSS Birian gi makha da mahak si IFCD gi Minister of State matam do oi birami yamna mabukta lom malaitaba aduga haining mase ta haidokpa adugumba leader mani mahana laikhidaba si koi August House gi mangjaba aduga kendra adugi yamna mangjaba ni haina ehangna thamjani amasung mahangna laikhidabada imung manunggi koi awaba sing adu saruk ehaksu yajari haidana ehak mayamda thamjagi mathangda koigi konthaujam kendradagi vote kabiramba 2011 amasung 2012 da vote kabiramba aigidi yama sing thoksei konthaujam sarat sing sisu yamna aggressive oidaba yamna moderate oiba politician amani leader amani mahangna manung matam sadana laikhidaba si akoi August House gi mangjabani amasung konthaujam kendragi si oina akoi mangjabani hadna thamjara haraga mahangna laikhidaba da imung manunggi awaba sing ado ahangna saruk yajari hadna mathangda honorable member Sri Tongbram Mangi Babu Singh yamna arts and culture da ngaujaba aduga mabuk yam phaba ngasai haibi gebani koi honorable member thangagi koi relative so oibiba member na thambi gebado yamna arts and culture da ngaujaba aduga yamna sober oiba aggressive oidaba aduga sauba hitaba sok lising masapan marbidra mangada ai haksu mahang han makaba da haksu bot kaba gi khudong sa phangjabani adudagi hore haraga koi lisang sidna dum tinajarakpani mahaksi koi nauriba naha singse asiga su loinaba ahan singa su loinaba ngamba mangonda top topa gunchen ba dugumba leader amani mahangna laikhidabada ehaksu August House gi koi asoba mangjaba danatana koi thanga kendra Manipur gi koi asoba mangjaba mani mahak laibiringai matamdadi koi tongan tongan ba koi gi country hajaba tare Thailand sida Thailand gi lairiba koi gi Surin University of Culture gi makoiga Manipur gi lairiba koi Arts and Culture Department siga asoba mari ma thamnuna bagi siam kana hona jaramba ado makoi somdagi representative kaya su koi Manipur sida India sida porok laheraga koi gi asoba mari ma cultural alliance ma thamnuna ba hona ramba dugumba miyoy amani haidana ayak thamjaningi tugi mathangda Sri N Bihari Singh koigi tada Bihari si masu 1995 ta vote kabani Mr. Speaker sir ai haksu 95 ta kajabani koi thabak tawminarai akoi laiminarai mahasu yamna nokti yam nokanba aduga saurga di hekta kanna ngangna bayada badugumba miyoy amani mahakse aduna mahakse 95 ta masung 2002 da su vote kabirami aduna mahangna laikhidaba so ehangna August House gi floor da saruk yajabani amasung mahaki imung manung gi awabadu da haksu saruk yajari hadana ahak thamjani Mr. Speaker sir mathangda Moirang Assembly constituency dagi vote kabiram laba Moirang gi ahanba engineer hajaba tare Moirang kendra gi ahanba engineer Sri Salam Gopal Singh sin 2002 da vote kabirami mahaksi engineer oiba profession engineer oiba adunga sai habi gre honorable kogi kendra sibu represent tawbiriba member na aduga yamna mabuk tappa adugumba mingonda yam kanna haiba khotpasi haidaba adugumba leader amani da mahana laikhidaba sida ihaksu August House gi through da hang saru yajari aduna mahana laikhidaba sida mahaki imung manung da
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯑꯣꯒꯁ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯒꯤꯌꯣ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯏꯁꯟ ꯄꯥꯝꯃꯩ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ 5th ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 53 ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯏ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯃꯊꯪꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯍꯦꯔꯥ ꯁꯤꯡ former secretary in charge Manipur Legislative Assembly see in a very short period 1995 sida akoina karakpa matam sida mahak leidi leibirame adubu yamna toinadi loinarak bagi khudong saba phangja houdre adubu mayamna wari leibadadi yamna ingba tappa adugumba mi amani haidana aduna mahakna mahakki contribution August House sida yam chaung leibirangmani aduna mahakna leikidabase akoi August House sigi achagu mangjabani amsum mahakki imung manung na awaba duda mahaki imung manung gi awaba duda ayaksu saruk yajari haidana ayak thamjagi adu matungda Mr. Speaker sir last but not the least irangda laikhidraba isilinao security forces ichel quite sorry sir Mr. Speaker sir wafam kharasi thamjana na bagi Mr. Speaker sir na Mr. Speaker sir na matam pibi bagi damakta Mr. Speaker sir bo hana thagatsari tek Honorable members na laikhidraba singi maramda marik chubma wafam kayamu thambikre ayaksu maman yamlaba laikhidraba singi mafamda awaba phongdopaga loinana imung manunggi awaba dasu saruk yajari laikhidraba thawai singna mapugi laikonda ingna chingna lairunaba damak isorgi mafamda partna tawjari House ki ayaba lawjaraga resolution nama move tawjage that this House expresses its deep and profound sorrow at the sad demise of Shri P.B. Acharya, former Governor of Manipur, Shri Chungkhokai Dongel, former member of Manipur Legislative Assembly from 46 Saikul ST Assembly constituency, Shri Mainam Nilachandra Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 23 Mayang Imphal Assembly constituency, Shri R.K. Theko, former member of Manipur Legislative Assembly from 48 Mao ST Assembly constituency, Shri R.B. Minthing, former member of Manipur Legislative Assembly from 45 Chingai ST Assembly constituency, Shri Konsam Tomba Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 1 Khundrapom Assembly constituency, Shri Konthokjam Sharat Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 18 Konthokjam Assembly constituency, Shri Tongba Mangi Mabu Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 28 Thang Assembly constituency, Shri Ningthokjam Bihari Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 3 Khurai Assembly constituency, Shri Salam Gopan, former member of Manipur Legislative Assembly from 27 Moirang Assembly constituency, Shri Daishan Pamei, former member of Manipur Legislative Assembly from 53 Tamenglong Assembly constituency, Shri Ningthokjam Hera Singh, former Secretary of Manipur Legislative Assembly, and that the member of this House observe 2-minute silence by standing as a mark of respect to the departed souls. High resolution si adopt of the House na yabirabra. House na yabirabina resolution si adopt of Chile.
ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ꯫ Agenda number 3 to Anirek Suba obituary reference on the demise of innocent civilians and security personnel in the recent violence. Honorable Leader of House na initiate to begin. Honorable Speaker, sir. Handak akoi hokiba megi tarik ahum dagi hauraga thokiba nungaitaba thoningnaba thaudoksida awana takraba mayam aduga thaina ponthapi khraba leikidraba security personnel loin misam praja mayam dugi खल्लगा यंगा कोई हाउस ना मखोई की दमकता कोई मैम पुन्ना मिनिट अनी दंग लेपगा आवावा फोंदोक पचुम्ब्रा हाइदना मदुगी आई मुक तौजबन Honorable Senior Member Sri Oibubi Singh wapong khara thambigadra. Speaker sir, koi haukiba sei sigi haibitare megi tang ahum degi hauraga thoaningdaba thoktok haibitare yamna tang thokba thoktok haibitare masi itihas ki chu tangkak ama oina adum lehorga doba adugumba laibak thiba thodok haibitare masi अखोई यामना लाइबक थीबा हाइबा तारे यामना थमोई सोकना सोकना हुजिक फावबा अवाबा कयाना बिखमनाख्रबा मयाम अदु हुजिक फावबा मयाम कावबा ngamnadri सिगुम्बा थोनिंगदबा थौदोकसे मसी अखोई कनानासु थोनबदि पामामोय अदुबु थोख्रबनिना हुजिकति अखोई करी तौबा ताई मसी अमुहन्ना शांति हंजलंगनबा कोई पुनमक होटनमिनबा हाइबसे कोई खुदिंगमके आइदि थौनी हाइदना आइदि अदुमाइना आई फोंदोक सनिंगी अदुना अतई मयाम अदुदि हयेंग तंजा साबा सेशन सिदैदा मागी मागी मोड सजेशन कया फोंदोक नरपो याई अदु मसीगी ओइनदि लैखिद्रबा जाति खुदिंगमके हाइदारे मणिपुर लैमिनरिबा जाति खुदिंगमक्की ओइना लैखिद्रबा इमुंग मनुंगदुगी अवाबदा कोई सिक्योरिटी पर्सनल सिंग यावना मथौ तौबदा मथाई कथोखरबा दुगुंबा मयामदुगी अवाबदा आइसु सरुक याजरी मोइगी फैमिली ये अवाबदसु आई सरुक याजरी अदुना कोई पुनमना let us forget and forgive haiba wakhanduna mangoinaraga koi punamana matungda amhona masi thoktuna ba koi punama hona minersi aduna masi agas house asida hojik propose tawbiriba tongana haiba tare awa phungdokpa so ai saruk hajari Honorable Member Singh na I jump off from Nita Tamzaki. somdi amaga somdi ama tawsira na khanjaba. Yeah. Honorable Member Singh na leikhidrba singi maramda wafam sing thambikre ayaksu maman yamlaba leikhidrba singi mafamda awaba phongdokpaga loinana imung manungi awaba du saruk yajari leikhidrba thawai singna mapugi leikon ingna singna leirunabagi damak isorgi mafamda parthana tawjari House ki ayaba lawjaraga resolution nama move tawjage I just only one and to review. I think the viewer, please.
why am I thinking from the guy listen again? I catch you only way I power si hogan grabado omuli pasila. Tambi didn't want to go. I some days among some day among the same. Obituary fiancé you put the net. I get a can an issue with the say on a little house night propose ID support of the guy. Say lay rubbing the hour with things how you get out of them. I'm the PBU, please. I was a mohando with him the late Dorazal. Whenever member Yaragati Dum Panabatorosila. The lay rubbing the hour with things how you get out of them. How many days you give, sir? Oh, minute, I'm I just move hard. Thank you, sir. And the key count told the bar, Quiggy me Tadagi, you put the totally back and pick a shida. Maral Lakidra Quiggy. Like Hidraba, Mara Lajadraba, Yellow Misam, Prasasing Imalabagi, the Tawai Katrava, Yellow Migi, a Toba Tobishing Amadi, Matau the Tawai Katrava, security person sing Damak, Ayana, Agas House Sida, our Pumus of Luena, like Hidraba, Makoishingi, Nungi, our Susar Yazari, Luena, Ishwargim from the Kumala Santi, Ledison Haidona. The house is the Tamdri, and we got another leader of house not over proposition. Thank you. Honorable members, Sina Lake Hidrasingi, Madam the Wapam Sing Tambikre, Ayakshu Maman Yam Lava Lake Hidrasingi Mapam the Awa Pondo Polona, Imu Manungi Awa the Susaru Yazari, Lake Hidrabatawai Singna, Mapu Lekon the Igna Signa, Layunabi Damo Isori Mapam the Prathanat of Jeri, House Yab Loger Resolution Mupto Jage, that this house expresses its deep and profound sorrow at the sad demise of innocent civilians and security personnel in the recent violence, and that the member of this house observe 2-minute silence by standing as a mark of respect to the departed souls. High resolution si adopt of the house na yabirabra. House na yabirabra resolution si adopt ore. Haibudu Lengana Lay, Haibu Wapam Simidi, Nasigi, Aigi Wapam Sida, Banjani, sir. Miamgi Punsi Kangani, Samazamadi Zati Mayuka Living Matakta, Action Loketkani, Amadi Laivaga Sida Salai Riba, Ain Kanun, Tugai Haloi. Imung Manungi Mioshing, Kainaraba Amadi. Makoigi lan sampati amadi hingnabagi lambi mangkraba prajasingna tariba awaba nungaitaba aduda ayaksu saruk yazari mathok tawbada thawaina pontha pikraba madi asogapan nangkraba security personnel sing yamfamda su ayangna saman uchari haukiba tha khara sida thokliba laibak thiba thogdoksing asida soharlaba punamak ta tangai fadaba mateng punamak phanganaba Honorable Speaker, sir, Kudong Sado Matamamadi, Awaba Kaya, Ama, my Panga Mayona Rivasida, Akoina, Kangbakali Habadu, Amadi Uli. Awaba Kaya Lakini Amadi Satkini Adubu, Asigum Lava Wabasingasi, Karam Naikoina, Mayuk Navage Habadu, Uniquidi Maru, sir. Raja Sida Tangulita, Daba Ama, Horukibadagi, Kendra Sarkarna. Raja Sigi Kudaki, Relic Damakta, Atopa Mating, Kayagi Mataktalpa Koti, Lissing Marigi, Sanfam, approved Orkre. Kudaki over Relipki, Mateng Singimanunda, Nungtigi sang the Royadra was saying, Hawaii, Relip Camsing, Menes Daunaba, prefabricated structures sing Sankanaba, Lanjaner pushing the Nomitangai for the Polum sing Lainaba, Sel Piba, Machi was in suction. Piva Madi personal hygiene gi Mating na sing yauri, with the Koti summary Haggard of Nimamanga. Irang Sina Sokal Singu, Amukhana Tangu Laitana, the Henabig Damokta, Makogi Yum Sing Saba, Amadi Samzin Nabagi, Fan Sing Piduna, Dakaroiba, Matinga do Equina, Piri. Honorable Speaker, sir, I hand my Matingi Damokta Raja Sarkarna, Kendra Sarkarga, Toina. Paunajari. Longmishing Namakoigi Mang Takraba, Loksa Singadugi, compensation Nadu, Matiksana, verification or Matunda, direct benefit, transferred Kutanga, Pinanaba, Kendra Sarkarna, Pasha approved Torkre,
IRB personnel lisingani ke chama na security coverage piduna matai da leba low ubada khudong cha thaba security ki kihel number leba singadu mai pangna low uba pangthok pang amhan khre thaba ka sipai khat pang amhan nabgi damakta masagi security escort personnel sing thadok pirakhiba house sigi manung da phambiriba honorable members sing aduga manipur gi state sida laibiriba officer sing ai gimaigai degi aduga sarkar gimaigai degi thagachari tongan ba relief camp sing da lairiba lomi sing yauna ising watpana sogal lofom sing da atopa mahi marong sing thana bagi damakta rabi crops saurang metric ton sahung yang khairom pi sir speaker sir lowu singu da yumpham oiduna hingna bagi thawak paikha liba sing da mateng oina ikhoina lomi singi livelihood support scheme amasu hobok chakre relief camp sing da lairiba du da ahen ba mieng changlaga toolkit singi mateng piduna skill training pibuna singba kauduna tongan ba livelihood generation gi thabak sing paiketuna aikhoina irang sina soglum sing adugi hingnabagi lambi sing sembada mateng pangli sir masigi sumathakta raja sin batung na leiriba miyam gi hingbagi lambi da soglaba du hantahanna ba aikhoina tongan ba khongthang sing locally speaker sir tangdu laita da ba sina mahiro sing mahi masing tambada gi piriba safu du lehendana ba raja sarkar asina makha gi khongthang sing asi lokachai lemna ming sannaba madi darkar oiba mahi masing tambada sangba masak sing textbooks sing boy column uniform identity card amadi certificate sing sel amatta changhandana phangandana ba deputy commissioner amadi nodal officer singna day and night mathau tawri sir speaker sir tongan ba examination singda mahiroi amadi candidate singna exam thaba yanaba darkar oiba flexibility amadi mateng piduna khongthang sing kaya lokhat khre sokhallaba irang sina sohallaba mahiro sing ayamba lemna ming salhanduna amadi makhoina mahima sing tambada awaba oigedab sing adu koknaba khudong saba sing piduna manak nakpa amadi masa ka sunaba school sing da ming chale amadi online class to hole sir CM college rehabilitation scheme 2023 ama hogdoktana one time rehabilitation grant amadi lanjener pa college mahiro sing da digital learning gi khudong saba phanganaba free smartphone pi sir rajya sigi sakhut pagi lambi da amuk hanjinnaba nganglo pibagi pandamda rajya sarkar asina government gi official sing experts sing academicians sing amadi civil society members sing na puna semba committee taruk semkhre honorable speaker sir committee taruk asina education forest and revenue asset pending projects sing monitor tawba agriculture amadi horticulture livelihood skilling small business industries revenue mobilization gi hiram yangsin gani sir committee sing asina recommendation kaya ama pikalagle amadi masigi manungda thabak paikhat khare aduga kharana paikhat na ba honajari Mr. Speaker sir rajya sigi santi raksa gi phibam su phagana na ba aikhoina tongan ba khongthang kaya su lokuchari free movement regime lokthokpa border fencing na singba achoba policy gi warep tagi hauraga aikhoi gi security forcing gi infrastructure amadi equipment sing phagana na ba phawda aikhoi rajya sigi security aikhoi tawba ya ba tawri yamna singtha ningai oiba amada sir sarna hina khangbire house ki member punamna su khange matam kuina sangna free da leirama ba dugumba 398 kilometers sangba Myanmar ga Thailand border akoi huzik fencing khaba 20 kilometer gi hore hana gi 10 kilometer gi do loiraga matungda another 80 amasu sanction piraga thuna khana na batawri sida yamaroina khwaidagi tawri free movement regime haidana kilometer 3 free da sangna ba yaram ba do kakthana ba ware union home ministry digi log birakhi ba sini sir speaker sir hantaki senba sahi asina aikhoi gi lenga asigi khwaidagi awaba sahi ni haiba simadi haimer thawla ro sir
हौजिक ओइरिबा तंगदु लेतादबा सिना राज्य सिगी हिरम कयादा सोहले राज्य सिना शांति रखागी लमदा अवाबा मायोक नहनबत नतना अखोइगी सेल थुंगी शक्ति दसु अदुकी मतिक सैथेंग पीरी अखोइना होच्चबगी मतुंगिना अखोइगी सही असिदा टैक्स ता रुपा कोटी 4,900 रोम अमांगबो ओइगनी अखोइना सही असिगी कुमनो होटपद नान मे की तारीख 3 मे थादगी पारगा होलप मतम हुजिक फाउगी सिलेबिसदा कोई करोड़ 4,900 गुंबा कोई टैक्स अमांगबा ओय हाइना दुम आई थमजगे मसीदा राज्य सिगी इकोनॉमी इन पुन्ना कया यामना सोलबगे हाइबदुदी याउद्री अदुगा तसेंगबा सैफु अदुदी भारत सरकारना स्टेट जीएसडीबी असि रिकॉन्साइल तौर मतमददा खंगनी हुजिक मकिदि मदु खंगबा ngamdri जीएसडीबी की रिकॉन्साइल तौर काना सर डिटेल्स अखोइना खंगबा ngamgani मदुगिसु मथक्ता रिलीफ अमदि सिक्योरिटी खोंथांग सिंगदा अखोइगी एक्सपेंडिचर असि हाइनिंगाइ लेतना हेनकले सर अयाना पंजनिंगी मदुदी राज्य सिदा हौजिक मायोंगनारिबा रिसोर्स के अवाटपसिंग असिगी मतंगदा अहेनबा मतेंगी दमकता अखोइना केंद्र सरकार ग तोइना दमक वारी सानरी अमदि मतेंग लौनरी मसीगी मतंगदा सोइदना अफबा फल अमा लाकनी हाइबदि अखोइदा मदुगी थाजबा लई सर हौखिबा था खरा सिदा तोंगान तोंगानबा सैथेंग कया मायोक नजरबसु सर रिसोर्सिंग अमदि प्रोजेक्ट अमसुंग स्कीमसिंग पाइखटपगी मतंग अनिमक्ता अखोइना मियामदा थमजखिबा थमखिबा थाजबसिंग अदुदी फंगनबा कोई थबक लेप लेत्रि ऑनरेबल स्पीकर सर अखोइगी लैंगाक असिना लैंगाक हेक हौरकपदगी मियामगी अपाम्बा थुंगनबैदमक्ता तोंगान तोंगानबा थबक थौरमसिंग अखोइना पाइखटुना लाक्ली लैंगाक असिना हिरम कयादा प्रजा मियामगी पुंसीदा कानबा पीबा पॉलिसी खोंथांग कया अमा पाइखटख्रे अखोइ फ्लैगशिप प्रोग्राम कया पाइखटखिबसिंगी मनुंगदा खुंगंग चसी चिंगदा चसी चीफ मिनिस्टर की हक्सेलगी टेंगबांगदगी हौरकांदा स्टार्टअप पॉलिसी फाउबदा हक्सेलदगी हौरगा एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट पुनिंग थौगटपो ओइना अखोइगी पॉलिसी खोंथांगसिंग असिना हिरम कयादा मियामदा मतेंग पांगखि सर मसीगी प्रोग्राम सिंग असिना केंद्र सरकार पाइखटपा पीएम किसान आयुष्मान भारत योजना स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया नचिंग खोंथांग कयादा मतेंग ओइखि सर केंद्र सरकार ने इंग लिसिंग अनि गसम निफु तरेट फाउबदा विकसित भारत अमा ओहनबा पाइखलिबा थौरांग असिदा अखोइना मतेंग पीबा हाइबसि अखोइगी पांदमने स्पीकर सर अखोइदा रेवेन्यू की सोर्स असि मसिंग यामजद्रबसु राज्य सरकार असिना वासकिबा अदुदि अखोइ ngang na dumuk sachari sir in 2022-23 राज्य असिना सोशल सेक्टर दलुपा कोटी लिसिंग मंगा गा सात्रेट मरफुद्रागो हमलोइमुक खर्च तौकी सोशल सेक्टर दनी ऑनरेबल स्पीकर सर मसी ममांगी सेनबा सही गा पानरुरबदी चादा कुन 20% हेनकलिनी सर सेनबा सही 22-23 असिदा एसेट सेमगटपदा अहेनबा सेनफम थादा दुनलपा कोटी लिसिंग अहुंगा चहुंगा यांखै तरुक खर्च तौकी मसी अखोइगी अहानबा टाउनगी अहानबा सही ओइखिबा सेनबा 2017-18 द खर्च तौखिबा अदुगा यंगरुरबदी ऑनरेबल स्पीकर सर कोइ चादा 100% हेंकल 100 हेंकटपा हेंकलैनी सर सरकार की एक्सपेंडिचर असिना अखोइगी स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की चादा 100 हेना खर्च तौबना राज्य सिगी इकोनॉमी द मतेंग पांगदबा टोंगान टोंगानबा थबक थौरमसिंग द अखोइना मखा ताना सिल थादनबा अखोइगी अचेतपा फिरेब लै सर हंदक लैंगाक असिना मतम कुइनदगी थिंगगा लैरंबा यू योनबगी थमलंबा थिंगबदु नियम कायना यू सुंगबा अदो खोइ लौथोखरे मसी याम मरुओइना अखोइना मसी तौखिबगी मरुओइबा पांदम खरदी ऑनरेबल स्पीकर सर नियम कायना खोइगी सुंगबा यूसिंग हाइदि हाइजीनिक ओइदबा मदुगुम थकलुबदगी मदुदैदा अवाबा ताखिबा इमुंग लैखिदबा मखल मखागी लैना नाबा सीबा नाबा मयाम अमगी रेकॉर्ड लैबा अदुगा यंगसिनबा म याउदना योलकलिबा यूसिंग थिंजिनबा अमदि राज्य सिगी सेल थुमदसु याम पाक्सना मांगकपसि येंगलगा कोइ लौथोक चखिबनी मसिमक ओहेलकप ngamiबसिजु मियामगी सपोर्ट अदुगा
hygienic poaching oibra oidabra ina koina timely yengchin mangamdabdagi samasi da pira iba chaitheng adudagi miyamgi support phangkhibani haina sir ai thamjage. Honorable Speaker sir, ikai khumnajarba Pradhan Mantri ki chaukhatpagi wakhalon asina punamokpu konsinbagi polam khudingmak yauri panba yaba singdi samajgi thak khudingmak konsinduna social inclusive porkba sabke swath haibadun laibag asigi mafang khudingmak chaukhat handuna geographical inclusivity porkba geographically khenaba thamdana laibag sida leiba countries sida leiba punokpu development sab chanan porkba. Sir, Rajya sidasu aduki matik kanaba phangan khraba Bharat Sarkar ki khungthang singi samlapa warol ehna tentakna thamjage. Rajya sigi miyam kanaba phangan khraba Bharat Sarkar ki maru oiba scheme sing khara makhara thamjari. Sir, street vendor sing wabi ima sing isan sing ise sing PM Swanidhi scheme gi makhada street vendor lising mapan ga chatruk hen bana kanaba si phangre. Sir, hojik phawla sauranga altogether 18 crore muk haiba state vendors sing sida koi sanction tokre. Honorable Speaker sir, Pradhan Mantri Ujwala Yojana gi makhada rajya sigi nupi lakh anigal sing kun hen bada 2,20,000 nupi sing da koi lemna sak thong bagi gas koi pi bang angkhre sir. Skill India mission gi makhada akhoi gi miyam thabak pi ba hengkat hanabagi pandam da Bharat Sarkar na lupa koti nimfu 40 crores kaithorakre. Pradhan Mantri Awas Yojana gi imung makhada imung lising kunthra ga manga henbana kanaba phangkre. Speaker sir, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin gi makhada na imung lising nifu henbana kanaba phangkre. Swachh Bharat Abhiyan Urban gi makhada individual household toilet lising nifu doi sabal oikre. Swachh Bharat Abhiyan Gramin gi makhada individual household toilet lakh aniga lising marifu hena sakre. Aduga Honorable Speaker sir, Jal Jeevan Mission gi makhada yumthong lakh ahumga lising yangkhai henbana haibadi eligible oiba imung gi sada 78 di mathau tawrba todi connection pikre amadi mioi lakh 33 henbana kanaba phangkre. Honorable Speaker sir, Ayushman Bharat ki makhada beneficiary lakh mangaga lising humpu manga amadi imung lakh amaga lising marifu nipan henbana PMJAY card ki kanaba phangkre. Card holder singi layeng sen oina hujik phawbada lupa koti chamaga 33 free da praja mayam gi layeng nabagi sarkar na puthokriba sensi lupa crore chamaga 33 chukre hujik phawbada. Speaker sir, National Rural Livelihood Mission gi makhada self help group lising nipan ga samapan hena semkre amadi scheme masi makhada beneficiary 90,000 henbana kanaba phangkre. Pradhan Mantri Jan Vikas Yojana gi makhada More Mantri Pantha Nungsai Siru village amadi LM block ta model residential school mari lupa crore kunmari kunmanga gi mathak ta sangba mari sakhre amadi education department da sanga da sinakhre se. Pradhan Mantri Jan Vikas Yojana scheme gi makhada senba sahi asida lupa koti madfudra ga nipan taba project humbudra ga nithoi su sanga khre masigi manungda model school hostel school building toilet chaba amadi primary school upgrade toba kaya yauri. Sir, additional artisan singda makhal makha kaya gi kana pinabagi panam thamliba PM Bishakrama scheme gi makha da mioi lising humpudagi henba application phangle. Scheme masigi makha da matik chaba additional artisan sing konsin gani sir. Rajya Sarkar asinasu Rajya sigi miyam kana pinaba maroiba state funded scheme sing pakachari. Chief Minister gi haksel gi tengbang CMST Chief Minister gi sothar bising gi tengbang School Pagalanji Mission, Chief Minister Artist Singh Tangbang, Pension Scheme for Meritorious Sports Person, Nachingba Yamna Maru Scheme Asina, Raja Sigi Tongan Tongan Mamiam the Kanabaka Piri sir.
matang asida ayang state funded scheme sing asigi matang da kitang ay sugay na panjage school fagadan siya mission ji hek hobudagi physical infrastructure amadi manpower fagadan na damakta sarkar gi school samag kun konsin kre Rajya Sarkar amasung infrastructure gi damakta lupa koti madfudra mari henbagi senfam thadak re amadi atopa darkar laiba item sing lain bagi damakta saurang lupa koti train thoi amasu thadak re sir mission asigi kana base sarkar gi school singda English ani ga sumna tarama pandagi na kulumdoi phawbuda mingchan bagi chang se chada kulumdoi 23% henkali amadi high school living certificate exam da 2019 dagi na chada yankhai ni thoi oiramba do ing 23 di sir marfuni panoi 88 henkali 2019 da 52% oiramba do kakta oiramba do 2023 di 88% henkala kanda adugi matik ikoida improvement gi sangsi phagala isa sahi khara asida state board gi exam sing dasu ikoi gi schools sarkar gi school sing dagi topper sing puthopa hore sir ministry of donor na any SIDS ki makhada rajya sida leidiba high amadi higher secondary school samga kun fagadhana ba approve torokre amadi masina ikoi gi honoriba asida mathau halugani another hanagi chama kunna ikoi honorable speaker sir ikoi school phagala ji mission dugi makhada koi cover tore handak ikoi na amuk tharu rakanda higher secondary school chama kun amuk haidiba sigi school phaganan mi posida approve torokna huji total 240 school oiragani haina house thamjage chief minister gi haksel gi tengbang gi makhada beneficiary lakh ahum henba amadi imung lakh ama henbana CMST gi card fangre sir hauji phawda schemes ki dimakta lupa koti chamaga kuntrani pan lemna layeng ba leite laire singa wana singi layeng na ba akhona sigi scheme chief minister gi haksel gi tengbang sigi scheme da miyoi beneficiary lakh ahum henbana kana ba fangre aduga lakh ama henbana CMST gi card fangre masida akoina paisa sen akrisi 138 crore chief minister gi artist sing tengbang gi makhada sir artist sing si art and culture sports hairaga aikoi gi makhoi da kanaba ifung phangda ba rei leitaba awaba ngami ga di isai sakpa ngami ga thabak tawba ngami ga di hingba isai thakpa ngamdaba natraga thabak taw ingang tawba ngamdrakanda tar leiba mayam do ngasi koina madugi sigi scheme sigi makhada beneficiary lising ani ga chanipan yankhai ni thoina scheme sigi makhada kana ba fangre sir aduga hojik phawda punba lupa koti tara 10 crores haiba artist sing sida koi yan thokre sir chief minister sothar basing tengbang gi makhada scheme sigi beneficiary lising ni panga mioi sumna kunda koi kana ba pikre amadi apunba scheme si hogokhi bedagina hojik phawda lupa kotri 54 crore hariba sothar zaraba mimanadraba mayam sida koi 34 crore gi senfam yanthoga kana phangan kre chief minister widow pension scheme gi makhada sir scheme asida gi beneficiary lising tara 10000 kana phangre amadi apun bolpa koti tara ga mari kai thokre lainga ga sina policy gi ware kaya logna singi district singi miyam gi punsi da kana phangan kre kana gum khargi masagi kana ba mawongda or development gi funding asi tampak ki wafam singda da thada dnuma thammi haibasi lale tang na be koi sir white paper amasu phonga ga koi manipur gi miyam da utkre madugi white paper do da koi singda 46% singilam da development gi dam invest ho yai basi koi white paper wena phongdo ga utkibani haibasing si amuk masidai da railway amadi national highway na singmada invest oriba sigi account yaudri sir haukiba sahi taruk asi da singi district singi maruina oiba warep amadi project sing manung da makha gi sing asi yauri aikoina hodokiba sing the sasi haiba mission dugi makha da autonomous district council gi employees sing pension pikre village singi guest house ji sabalo sela e tribal museum kuntra ni thoi hundoi koi sabal loikre sangai ethnic park ta tongan ba community singi top na chanabi utpa koi recognize strap puna maki
साखरे चौसानपुर मेडिकल कॉलेज लिंखटखरे सिंगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंग एम्यूजमेंट कम चिल्ड्रन पार्क डिस्ट्रिक्ट सिंग अयाम लिंखरे अदुगी मथक हंदक गवर्नमेंट अमु अखोय ट्राइब खुदिंगमकी लाइब्रेरी अमम सानदे मुक्तलपा लिसिंग हुमफुदगिन हुमद्रा फाव संबगी मदुगी अखोय स्कीम लाउथोखरे कमजोंग नोने उखरुल सांदेल तमेंगलोंग चौसानपुर सेनापति कांगपुबी अमदी फरजोल नुपी सिंगी मार्केटिंग साबा अखोय अयाम लोसिनखरे तोंगान तोंगान मफम सिंग डॉक्टर अमदी ओजा सिंगी ट्रांजिट एकोमोडेशन सिंग नहांगै सर स्पीकर सर अखोयना चलगा ट्रांसफर पोस्टिंग चटप मतमदा लेफम लेतेना तौरंबा कराइदा लेदोइना क्वार्टर लेतेना तौरबदा हुजे अखोय ट्रांजिट एकोमोडेशन डॉक्टर अमजिंग ओजा सिंगी लेना मखोय एकोमोडेशन साबा अयाम्बा लोइसलकना फंक्शन तौकिबा मयाम अमा यावरे वेलफेयर फॉर स्मॉलर ट्राइब की अकक्नबा फंड पीबा बॉर्डर अमदी चौखटपा हंथबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी अखन्नबा डेवलपमेंट फंड सेम्बा अदुगा सर चौराना कोटी 39 करोड़ मुक्संगना अखोय पेट्रिकी कॉलेज सेमकली सिदा नतना अखोय तमिलनाडु कॉलेज साइंस ब्लॉक हांगना करोड़ कुनमुकी मयादा संगना सेमकली ख्वाइदगी सिदैदा अइना पंजनिंगबमना सिंगी एरिया सिंगदा लेरिबा अखोयगी ट्राइबल नुपी सिंगी अखोय फॉरेस्ट की मखादा ट्राइफेड अइना स्कीम की मखादा नियरली अखोय 40,000 ट्राइबल वुमेन्स अखोय सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमकाना ट्राइफेड की मखादा सर अखोय कानबा पीरी मोइगदा कानबा पीबसिना क्याम यामना अखोय कानबा मोइना पुथोकपा पोथोकसिना मोइना पोथोकपा पोथोकसिना हुजे अखोय मपानदा थादोकपगी अदुगी क्वालिटी यौना पुथोए अदुगा पुणे बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली न सिंगबदा मदुगी मोइना पुथोइबा पोथोक सिंगदुगी अखोय रिटेल आउटलेट अखोय हांगदना थबक तौबा हौरे सर राज्य सिदा तोंगान तोंगानबा एक्सट्राऑर्डिनरी एडेड प्रोजेक्ट EAP सिंग पाइखटपगी मतंगदा अयाम सिंग लेमलबा हाउस असिदा थमजखिबा अदु अयाम मेंबर सिंगना खंबिदनबगनि हायना खंजै अखन्नबा वाटपा अमा यामना तेनबा मतमदा मेनखनबगिदमता यामना मरोइबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंग दा सोबा फंडिंग दरकार ओइरकपा असिगी यामना मरोइबा सोर्स अमा ओइना कोई एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट सिंग ना ओइरि सर मखाताना सादा 90 की लोन सिंबगी भार असि अवांग नोंपोक राज्य सिंगी ओइनादी भारत सरकार पुबिरि सर ममांगदा इखोइना प्रोजेक्ट असि मरी पाइखटुना लाकली सेनबा सही लिसिंग अनि गा सुम कुलुमदोइदे कुनमरीदा अयाना यामना चाउथोकसबा लोइना थमजनिंग मदुदी अनोबा प्रोजेक्ट अनि गी लोन एग्रीमेंट साइन तौनबा लोइरे अमना साइन तौननबा सेम सारे अतोबा प्रोजेक्ट अमगिना मांगजौनना प्रोक्योरमेंट तौरे अमदी अतोबा प्रोजेक्ट अनि ना अप्रूवल एडवांस स्टेज लेरे अयाना मसिगी प्रोजेक्ट सिंग असिगी मतंगदा तेंदकना थमजगे सर लम्फेल पाट वाटर रिजुबिनेशन प्रोजेक्ट असि लुपा कोटी 750 संगना न्यू डेवलपमेंट बैंक की सेंधंग मखादा पाइकटपनी हौजी सर उबिरमनी लम्फेल पाट हानगी ममांगी लम्फेल पाटु ओइरकदोरे अनौबा इसिंग मयामसी तौथोकना सेंकोकना पाट मयामसी हाना खोपसललम्बा मयाम लेबांग मयाम तौथोकपदगी मखल मखागी वाइल्ड बर्ड सिंग अराप अराप फमफमदगी लाइबा तारिबा यामना फजरबा सिंदमा कोई लम्फेल पाट सिदा उबो हुजी फंगगनी ओंग फंगे असिदा नतन लम्फेल पाट की सेंकोकपगी यामना मरोइबसी इम्फाल द लेरिबा वाटर स्कार्सिटी लोइना लोइना नोंग खतंग ताबदा इम्फाल मनुंग चावरिबा इसिंग चावबगी थेंगनरिबा पोसिंग असि लम्फेल पाट की ओइरगिबा फिमसिना खरगै मतेंग पांगनी हाइबगी थाजबा अदुगा इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली इम्फाल याम कॉन्जेस्टेड ओइर पोसिदा याम फजबा बैलेंस अमा पीनी हैना सर ए थमजगे लोन एग्रीमेंट असि सेनबा असि द साइन तौनबनी अमदी ड्रेजिंग दगी थबक पाइप कटवा हौरे मयामना हुजि उबिरे प्रोजेक्ट असि लोइसलबदी अहेनबा नोंगी इसिंगी रिजर्वर ओइना मथौक तौरगनी अमदी इम्फाल शहर इसिंग चौथोकपा हुजि अइना पंजगिबदो यामना कोहनबा gamlagani masina emergency da sinanaba isingi reservoir oina su mating panglagani sir masigi mathakta imphal serious project phase 2 gi loan agreement asi senba sahi asi da sign tawnabani project asi sangdaba senbam asi charawna rupa koti lising amaga sani amadi masina lepa leitna pakthok chawthokliba capital city asi da leiriba miyam gi darkar oiba serious gi service adu sir pirgani sir
दरकार लेबा अप्रूवल सिंह फंगलबा अमदी तोंगान तोंगानबा स्टेज ले इरिबा तुंग द पाइखलकदरबा प्रोजेक्ट सिंह मनुंगदा एक खितंग पंजगे सर मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सस्टेनेबल लोकटाक लेक रेस्टोरेशन इको टूरिज्म एंड द लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट सर कोई लॉन्च होग्रे अदुगा कोई अथुबा मतमदा मसी थबा होरगलगनी अदुगा मणिपुर अर्बन रोड की मतंग से कोई आई खितंग पंजनिंगबदा अर्बन एरिया मदि ग्रेटर इम्फाल यावना कोई मसी की लंबी से कोई सीमेंट कंक्रीट रोड तौननबगी कोई याम कन्न कोई होनजरी मदुगिसु यामना अनक्पा नक्सल ए हाइतारे ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंक्रीट रोड प्रोजेक्ट याउरी अपुनबो ओइना हौजिक चथरिबा मदि पाइखनबा सेम सारबा एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्सिंग असिगी चंगदबा सेनफम असि पुन्ना 9000 करोड़ मुंगे सर अखोइगी लैंगा गसिना हंदकता लाउथोकिबसिंग मनुंगदा सर सीएम फार्मर लाइवलीहुड स्कीम टू सपोर्ट एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड एक्टिविटीज सर होजी मणिपुर थेंगनरिबा वा मयाम हेन खंगबिराई मतम सामना लुजरुगे सिगी एग्रीकल्चर से अखोइगी तंगाई फदबा पोट ओइबना लैना ले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अमदी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लैना हाइरिबा मदुगी अवाट अपा मेनखननबा तौबगिदमक्ता अखोइना सिगी फार्मर्स लाइवलीहुड स्कीम टू सपोर्ट एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड सि कोई लॉन्च होजबनी चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स पर्सन लाइवलीहुड गारंटी स्कीम स्पोर्ट्स पर्सन सिंह सानरो मतुंगदा हलो भाई 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 खुबा खुबा सानरिंगे फरिंगे होरेन तेक तागर काना हन्ने गेंगनबो लिटबा दुमगी मयाम अदगी नेशनल फंगबा आजि चामा लोइना गोल्ड मेडल फंगदे लोइना वर्ल्ड चैंपियन होइदे लोइना ओलंपियन योगदे मदुगी मरक्ता लेहौरिबा प्लेयर मयाम दुना सानबदी सानरोगा सरकार की थबकसु फंगौदुगुम तो सेंथोकसु लेहौगुम तो मदुगी थेंगनरिबा वाबसिंदु येंगाकांदा अखोइना मणिपुरदा लेरिबा ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स पर्सन खुनिमक्ता मोइगी थबक तहौद्रबा सेंथोक लेत्रबसिंदुदे कोई लाइवलीहुड गारंटी स्कीम माइदना मोइगी हिंगनबगी लंबी एमपीबी स्कीम निसे हंतकदसु ngarang nahan mamanga tawgiba दुमाइना कोई नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट गुजरात अमदी गवागीदा गोल्ड मेडल फंगपसिंग मियोय चामगा 53 स्पोर्ट्स पर्सन 53 मुक्ता कोई सरकार की थबक पिनना मकोई लाउथोखरे मादुगी प्रोसेस होग्रे से लाइबर ड्रग्स लाइबर environment सिगे मरु होइना कोई स्पोर्ट्स याम का हैना खुमांग ऑप्शन हनबा स्पोर्ट्स याम का हैना इनदबा यादे है पांदम ममाई कोई अखंग अहिजिंग खनर मतुंगदा कोई सरकार सिना सर खुंगंग अमा सानबुंग अमा हाइदना कोई स्कीम अमा लाउथोकजबनी अदुना खुंगंग खुदिंगी सानबुंग अमा सब साना लेगदबनी हाइदना अदुना मदु कोई अहानबगी होइना कोई केंद्र हुंफुगी ग्राउंड हुंफु संपन अनबगी दमक मदुगी कोई बजट द प्रोविजन करिकरे कोई लोइना हापना मदुगी रेडी लेरे अदुगा अमना इमा नोंथांग लैमा याइफा टेंगबांग स्कीम हाइदना कोई कैनोसिंग पेंसिल सही हुंपु सुद्रडी पेंसिल फंगदबा अदुगी मरक्तुदा हिंगबदा वाबा सिकी थोक्तबा इसन निचेसिंग मयाम अमा लैबदो मदुगी खलकाना हुजिकी कोइगी पेंसिल स्कीम से कोई होदो काना मोइदा थागी 500 दो फंगन बायना होनखिबा पोटुनि सर अदुगा लाइब्रेरीज विथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड ngasi ngasai panjagre libraries with digital infrastructure si matam gi oina tawdaba yadraba tangai fadaba moire adu ngarang mukta so koi sidaida honorable prime minister gi miyang makhada ekoi sidaida 90 student na tor kana ngasi koi gi paperless kaino koi assembly sathaba haurisini similarly ngarang nahan mayam na su hena ubiro magani last 67 years ki recording tamam sabung khangdana kana gum na khara mayong ta amma muto mayam do loina khongkole har kana last 3 years koi non stop work to holam matung da ngara koi haukiba 1950 dagin 2017 phawbagi all records koi digitization to bolore adugi namakta koi launch to group ni sir aduna सर मसे आइना हाइरसि बोर्ड ऑफ अकाउंट बजेट ओइबना अहांगना मरु ओइबा पॉइंट खरा खत्ता तेंदंग थमजबनी अहांगना अमुका हन्ना अहाकी लैंगा असिना समाज के सेक्शन खुदिबा अमदी स्टेट असिगे सेक्टर खुदिंग मक्ता मपुंग फाना साउखटप पुरकनी हाइबगी हाइजखिबा अदु अमुका हन्ना थमजगे either neither sing or valley
or tribal or general or Meitei or Kuki or Pangal or Naga madugi difference leiroi sab manaba ekhoi Manipur da leiriba mehoron dagi leiminaraba ekhoi mayam punamo nungsi sanan leigani nungsi sanana moigi sab manaba development pigani habise ekhoi sarkar sigi amata ngairaba wasakni sir in 2023-24 की बजट एस्टिमेट अपुनबा एक्सपेंडिचर असी लुपा कोटी लिसिंग कुंथ्रा मंगा गा सुबना कुनिथोय ओइगनी हाइना पनकी आरी 2023-24 टोटल एक्सपेंडिचर असी लुपा कोटी लिसिंग कुंथ्रा निथोय गा चंगा गा मौद्रामा थोय द रिवाइज तौरे रेवेन्यू रिसीट अमदी कैपिटल रिसीट सिंग असी 2023-24 की बजट एस्टिमेट मथंग सिनल लुपा कोटी लिसिंग कुंटरेट का चंगा निफुटरेट अमदी लुपा कोटी लिसिंग तरुक का चंगा मरफुम दो ओइगनी हाइन पानकी सर मसी आरी 2023-24 की मथंग सिनल लुपा कोटी लिसिंग कुलुम दोइगा चात्रु कुंटरेट अमदी लुपा कोटी चानिपान लिसिंग निपान द रिवाइज तौरे सर अपुनबा रिसीट अमदी एक्सपेंडिचर सिंग की फिगर सिंग असी रेंज एंड मीन्स sorry, ngapigani. Wages means advance amadi repayment sing yaurugani sir. Apunba receipt amadi expenditure sing adu yenglaga saliba sahi asi the budgetary deficit asi BE 2023-24 da lerakibala lupa koti sanipan ga marfudra oiramba adu RE 2023-24 gi oina lupa koti samapan ga हुम्पुनिथोय ओइगने है पारी सर इंग्लिशिंग अनी का कुलुमदोय कुनमरी की आरी की फिस्कल डिफिसिट असी लुपा कोटी लिसिंग अनी का सानी कुंथ्रा मंगा ओइगने है पानरी मसी GSDP की सादा -4.91 नि सर बजट एस्टिमेट 24-25 सिदा सर अयाना सही 24-25 की बजट एस्टिमेट अमुक माय ऑनसिन जगे सर टोटल रिसीट असी लुपा कोटी लिसिंग कुंथ्रोम दोइगा सुमना यांखै टेरेट हाइन पानरी सर रेवेन्यू रिसीट असिना लुपा कोटी लिसिंग कुंतरुक सुमना यांखै निपान पारी अमदी कैपिटल रिसीट ना लुपा कोटी लिसिंग तरुक समापन मरफुद्राग निपान पारी स्टेट की ऑन टैक्स अमदी नॉन टैक्स रिसीट सिंग अपुन सेंफम असी मथंग सिना लुपा कोटी लिसिंग अनीगा सामरी गा हुंबुत्रा अमदी लुपा कोटी सामगा हुंबुत्रुक ओइगने है पारी सर सही 2024-25 की ओइना स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड की लुपा कोटी लिसिंग कुंथ्रा मरी सुमना निम्फू की टोटल एक्सपेंडिचर सेंफम असी प्रपोज तौजरी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असिना लुपा कोटी लिसिंग कुन सानी का निम्फू तरुक पारी कैपिटल आउटले असी लुपा कोटी लिसिंग निपान का चामगा यांखै मा ओइगने है पारी सर अरोइबदा अयाना सही असिदा ओइरकपा याबा फिस्कल पोजीशन अदु सममा थमजगे फिस्कल डिफिसिट असि लुपा कोटी -2344 ओइगनी हाइना पारी मसी GSDP की सादा -4.45 नि 2024-25 की मनुंगदा GSDP की परसेंटेज ओइना टोटल आउटस्टैंडिंग डेट असी सादा कुंथ्रानी थोय ओइगनी हाइन पारी सर 2024-25 की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट असी लुपा कोटी लिसिंग यांखैनी थोयगा सात्रे तरामा थोयदा पारी सर मसी का लोइना मिस्टर स्पीकर सर सिंग नेमलबा हाउस असिना अयाब पिबिरकनी हाइन थाजबा अमग लोइना अयागना 2024-25 की बजट एस्टिमेट असी हाउस समझबनी मतम खर पिबिबिदमता ऑनरेबल स्पीकर बुथाकसरी थैंक यू Agenda number 7, motion for Board of Accounts. Honorable Chief Minister, motion for Board of Accounts 2024-25 amounting rupees 11,500 crores 61 lakhs 79,333 only. Move to beginning. Sir, I beg to move the motion for borrowed on account 24-25 amounting to rupees
11,500 crore 61 lakhs 79,330 only. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯔꯦ. The House ki attention amta draw tawjage adu ayaba sarna pibiyo. Sar kainoni aina thamjani gi se ama yena bagi nate. Hojik sar khoigi Manipur da sathari ba laibak thiba irang haib tare. Masida khoi loire sar. Honorable Chief Minister gi lem khraba post khoi haingai leitana chingdare. Honorable Speaker na phamiba Assembly haingai leitana ijat tare. Miyam gi mihut oriba Minister MLA khoi si pura loire. Micham mayam ama sire. Masi khuding makki daitna se sar. Khoi gi house da phamiramba Kuki Jau community gi Honorable Minister ani yauna MLA nipan punna moi taragi masigi teksak mayam se moina pubudabni aduna maram waraga sar tha tara sujale adugi matungda phamba irang sigi matungda phamba session nina masi yamna maru oiba aduga Manipur praja gi su yam concern oiba aduga ina haijariba miyam gi mihut oriba Minister MLA Speaker Honorable Chief Minister haiba kano se pura khongoi na bese moi tara se na daita logo da bani Manipur siriba jati anigi kanglup anigi nupi angang aduna Honorable Member agenda hajiningi ba Fazana khanna ba kasu kai information fazana khanna ba kai de ba kasu adu idi nate da timing ama lawra khanna je seda khomba yada ba pangang ba du taning de ba da khomba yada ba pangang taning de no khomba yada ba ngang no ngang se tungana tawsi ribu hay la ani mathangin session numita ngasigidi makha tabai agenda leitrabani na house asi hayeng ayuki pung 13 fawbe adjourn tawjare